MLA Sumrohang Minister Asemi Kideng adilung Minister Ronghang Phan Karchu Rongbin Arna Masu Piki Hangdamji Aphan Jaipong Lokhon Be Arong Pen Kebar KSA Hamren Head Branch Pen Ronghang Rongbong Pachuak Lamalong Rat Amaipi Kepado Karbi Prime Time Long Pen Kadowe Panta Kardom Parjiglo Non Beritang Ton Pen Arjikta Assam Governor Jagadish Mukhi Akhai Jangming Ko Rasir Kep Arni Guwahati Raj Bhawan along Minister Bang Trokapan Semekore Patang Pontanglo Bang Troksi MLA Angbong Sumronghang Cabinet Minister Semi Tangdunlo Cabinet Minister Kikhi Dunlong Akimi Minister Ronghang Apan Guwahati Karbi Hampton along Karbi along Autonomous Council a CEM Tuliram Ronghang EM Lapet MSC Atum Karbi Asipong Pajirsi Choro Lapet Kurwang Tu Pajirpon Singason Rongbin Arna Masupi ke Hangdamji Aphan Jangmi Ingkoi Ratrok Arni Jaipong Lokhon Be Arong Amekar Harsing Be Lapen Ingle Rong Pharpi Asupo Rongbin Arna Mahem ke Dam Jeng Tojeng Nipusi Card News along Bertanang Pale Karbi ham phang along Rongbin arong do puke chethan hur soketok arki munit chingki u arkita do pusi pini arnianta chethan bomblang sokpam parlin mate chomka mahut piri kerong alam ta chethan Rongbin arong pisoke hangdam puke chethan the bonta pini arnike jaipong lokhon be arong arisomar lapen singhason inglong po Rongbin arnam asupi manai timung piaphan ke hangdam lo pu bapirta karjulong munit atum anke manghu pronglo birta kelong atengke inglong arit longchor alang kachinglu dam hutsi jaipong arong arisomar Rongbin arnam asupi aphan thekdam longlo Rongbin arnam asupi arisomar aphan theklok pen hemrit kabochi ninghanglo lasonim supi inglong arit along inudvet sikedo inglong arit along ahut pen ahut kachitong ajok jangmi gora trok arni anki adamasar angdeng an nangle roklo hang pen sini likar japon labang so jaipong iria long pen akurusar lo sinilhin pen si sanglang pidun pen alam the bangta ahok igdel lo non alang li asupo alang li hen lo be sang holo lasi pini bangke nilitum sitame adamasar kang thur pilo alang litum kachetong arjiding plui pen ningkan hini ke thomne prang pen iglo lapuson si alang litanang chethan lo si halada ka bangsi nono bangke singhason ang long halada inglong po alang litum hadak timung hem asupi pen si aning chedok arjiding olo si pini ana bangke aporani nang le rok lo la si kang thum karni dampu pusinitum rong asar rubasar alang litum pen si chingwa chingsai si klengdung kleng sarpo rong siru bisi pen apia po tum pen la pendak rong siru bisi pen sinilitum pini kengkam jejor pon tu bongkrok bongchin pen sa bongkrok bangke pachok long le pusi arna mani tu na chipu bong thom veji ta ho nono ma bangke pachok era pot ke kertang pusi bong thom lewan chot noi pusi halang litum nilitum aphan nanga chitha la so nang kili jia bangke nilitum bang nini an la khapo nang kok jibon pini dam lo pulu tangte penap arni kang sam anitike nilitum adak arbung arphe anke nang chili lilo Rongbin arnam asupia phan kang thum damahut kurusar suren be mekar awe barim lapen bang pharo sosiarat singhason anglong akengri kapalejia phan hempen kengkam chejor lopusi inut abang pokat news phan birta nang pachini don KSA Hamren Head Branch Pen Phapong si Jangmi Ingkara Trok Arni Hamren Ronghang Rongbong Pachuak Lam along Sarpi Sarpu Aklimang Par Chelang Pet Pen Rat Amai Pimate West Karbeng Long Ametang Long Ri Abha Kachethan Kachimung Amai Padopon KSA Hamren Head Branch amai puprosantu ing tipen mai chipan puponsi KSA Hamren Head Branch achun bang balison be pen mai ki phalam thi lapen alhui ki pachini apor enlo mai along Karbi Students Association Hamren Head Branch Karbi Unemployed Youth Association Hamren Subdivision Committee lapen Mohila Hamren District Committee atumta chitong tun kado kawe song thom chilang pet pen kinang sot alam thi kachirok tok nang ji alam thi Hamren arat atuma phan ki pachini mek alam thi kirit padopon sonsi school ke Charlie class 8 pen aberatum phone otlong le Raki hormu kecho ningkan kriner kepen abera tuma phan sodak pen ingsai ponji an parta kijor kanghu abang phot tuma phanta ingtang rakpen kangsai padoji methang Karbi along le Karbi kalidet akhai aphan jorlong le peri ka ching thang a ot e tuma phan pang thek ponsi rat angnu kangsai patherak padoji
Osomar ke pasarli dun pupen ajok. Akahelo pidun tedet nang ji mate ki bidun a hemasot arput chen pame nang ji. Hamren rong spiang kang along gari motor ningkan trainer kep aber au sumara tumapan gari motor ki pawek thek long ledet nang ji. Hitikolat la pen rat thek prong meklan along jua pathulong le. Jong se kese pen thek long lote sodak pen ingsai ponji pota rat amai pialong kijai padopon. La se llama itu mire tu non piñani non tame ang song pa nagbilang ng pantry yeso ni tum thek long se. Searching and Rain Border Development Ad Hoc Committee pun itu kisah nang. Labang so committee pancar gayam culu. Meghalaya cuma tumke nanti pet hai hege. Ni tum ciherlang. Kaca pun kaca. Nalu tum thai long the primi dili. Mina ngan Facebook tapi la penla. Mina ngan media tum pandan dili pilo. Nasi lahai hui. Along le phelang pusha kaca raji protang pe non uikini. Ini tu KSA mate kar bilo sa le songkan. Iltum na odum putha protang pe iltum pernah nadike mithang alama kian ta sinilong ada jipot. Laka nang itu muntri nanti inut longle ahem pu ningkan ingkoi kumane abang pule hala bangso along lelong dono pulote moki plumba ke sumpiji ape plumun e India long alason aron kasiksa cihing pring hala sona kasiksa bagen muntri dan nanti apema ningkan ingkoi kepleng lo kulate hala tungwa phanada tunta e Labang surat amai pialong KSA Central Executive Committee along dun mai Pumir Jengkro CEC Rap Chunbang Thang Sing Timo Karsa amai pi Kungri Timung pi Kong Chunbang pi Bina Terang pi KSA CEC Organizing Secretary Raju Ingti KSA CEC Rap Chunbang Biswajit Teron West Karbi Anglong Additional Deputy Commissioner AC Daspen and Parta Rong Asar Rup Asar Sorkari Rong Asar Socheng Amreng Border Development Ad Hoc Committee Amaipu Augustine SA BDAC Kongchun Bang Klis Amsong Atum Chitong Dunsi Mailong RDP Dun Non malam sopor pandina paman berta mungton ponik sinan. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant HRSJ Complex 2nd floor Dharamnala Road Difu Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad and pool game where you can play with friends or play with legends along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125.
de namupi putat bertalong bangthulu krihini ang deng NSKF National Karate Do Championship kepaduponja panjang mingko ra trok arni ada porpai kep apor malompen bokajan kalakatra asa hemat hengno along lama pangjar pontang lupusi card news penangke anantarang pen bertanang pare Krihini Angdeng NSKF National Karate Do Championship jangmi ni phaing ora chok pen ni phaing ora nyor cap arni an kachipate padu ponji jangmi poni phaing ora chok arni ada porphai kebraj team apor malom pen bogojan kalakhetra sa hem atheng no along Nordic Karate Federation of India National Sotokan Karate Federation of India alama Sihan Likhatara 7 then black belt Maipu Northeast Karate Federation of India Sihan Kiran Kumar Thangjam 7th then black belt Maipu National Sotokan Karate Federation of India lapen la so sayalong kachirap kachito dun atum lake Borjan VDC chairman Philip Teron S77 then black belt Chunbang National Sotokan Karate Federation of India lapen penaan kithe kiding atum chitong dun pen kechengsi arni mate Krihini Angdeng NSKF National Karate Do Championship along RDP dun mesen pen kachipate gi pachun ponchia phan tirikam amaya maipu atul buragohai Chunbang Bimal Basumutari Bidisaratum Baburambe Khogen Gogoi Barim Ingti Padma Bora Borjan VDC Chairman Philip Teron pen chenglok pen anabang photum pen ke claim kedam patir pipon Bangso Karate Championship along kachipadi dunjia phan birta kitok por hut ange nang kiletang atum lake Manipur Nagaland Assam Arunachal Pradesh Meghalaya West Bengal Sikkim lapen Bhutan adet penta nang kachipadi dunjia phan nang le lupusi birta long कराटे को प्रमोट करना है हम लोग यहाँ आके क्योंकि यहाँ का बच्चा और यहाँ का जो अभी का जो सेक्टर है मुख्यमंत्री वो कराटे का बहुत दिन से उससे छोटा सा हमारा बहुत लोकल है कराटे तो इसलिए हम लोग अभी हमारा नेशनल कराटे फेडरेशन का प्रेसिडेंट और नेशनल सोटोकल कराटे फेडरेशन का टेक्निकल डायरेक्टर एस.के. शर्मा और प्रेसिडेंट किरण कुमार खंजन और हम लोग सब यहाँ ऑल इंडिया का जितना भी उन लोग यहाँ आया है और उस कराटे को प्रमोट करने के लिए Social media lake ilitum han kemesen awarsai Halloween edon arab jirpi jot patum pen ilitum migleb lapen chingki ilong lapen birta setame ili pacetak ponlong bonta lapuson awarsai kemi along ali kach en pen aja ka bang phatum mithanga khai phan kapin rem lapen nongno kejo asonsi thek ponlong lasinang litum labang so amunit phan lang iktha Non malom ilitum Facebook along thek pon long ji lake asitina news channel newspaper la pen ke mithang jong jung pen kason se pon abirta Facebook page dore la swa jong ilitum ham phang along joy ke pen birta ke pachitak che phan war side do bon stamila pusona war side ke me lang da pen ale ki chuena bang photum ta do la so se inut abang ko Facebook along hini account ching pulo isike Vinit Ingti National Security Guard la pen isike Mores Ingti IPS police officer pu chikrongsi bang hini college ke Charlie Ari Solong sim teron la pen ajoy singnar phan KPL tia tuma phan tangka ken pidam vera tumlo lapen ningkan krekitom au kor janga phanta pathilot lapen police ari dengsi dolo pusi news of Karbi Anglong Karbi Long Revirta lapen the Times of India Facebook page along alangli akoi pisi anong jolo Sitame ahokpet alama bangke long si im teron lapen ajoy singnara tumki KPLT pen ke thang kacharap awe lapen ke college ke Charlie Ari Society lan chop takali Vinit Ingti Puamonit methang Karbia khaya phan lam kang let pen kapin rem ta thek pon long lake mesanang thek kali lapen alang inut Karbi post setta methang Karbia khaya phan kaching hon awe buke ang thek klang daklo lasi monon fit badua phansitame lapuson akoi pi payment nong to thap thedara sonte mesenji pusilong si im teron lapen ajoy singnar hin pen alang li phan chuning ri mate lawal ki pitho birta riptun long Karbi prime time mengalap masih kang ton ponik lo lang ikbom tha card news na tumi thangme kurbang thu